Babok pademeng ulau mangan ewa ai eureino nuho deudeuh. Ulau mangan resi moi salahimeu si moi abau sabalala mo padeu ewa ai kontre ke bapeu babali sakeu hetu mo deudeuh laua leu tahiga pepuji no numale menoni on deudeuh beureuy raodo laua leu tahiga pepuji no numale menosi oroi deudeuh beulamo padeu. Ulau mangan resi moi salahimeu si moi abau sabalala mo padeu. Satua mek no salah teheni habeu ono sebuah harato zino teheung ilah bayau ni hasil pongke andre au hasi baik deureuy ya odo ewa ele adua ele ao zupau ita ubolo geudeuh Beteng angkeun rahukeun lau mangan resi moi salahimeu si moi abau sabalala mo padeu. Satua mek no salah teheni habeu ono sebuah harato zino teheung ilah bayau ni hasil pongke andre au hasi baik deureuy ya odo ewa ele alua ele ao zupau ita ubolo geudeuh beteng angkeun rahukeun ulau mangan resi moi salahimeu si moi abau sabalala mo padeu.
Beb